guys, good morning. Pagkakaroon guys niya sa bukid. Padung mi dito sa may ibabaw nga bahin sa bungtod guys kay magmuwir mi. Kauban ko si Mister. Medyo mulabay rataan ning amo ang payag guys. Kay ang among target ay nito mas ibabaw. Gipamuwiran ni Mambilin ang iyahang lagkaw. Mo nang among giadto guys. Atong makita. Kuhaon na pagkagulaw na. Una, tugtugbong. Pag mawir na ko kaya ato ko dito magkatuhuat. Kuhaon ko nila kaya mag-inlo ka ito mga saging. Nakapanagat nito niya. Mag-aral ng lagaraw. Ang human sa akong paniod to guys, nang himudlay mi. Kamera mang duha si ibabaw sa bungtod guys. Aga istorya mi o nang himudlay. Inlo ka ito mga saging. Atong makita ang kabungturan guys. Manindot tan-awon. Nakapanagat nito niya. Og sa madugay guys, nagsugod na pod mi og trabaho ani. Pila ra may sugilanon guys. Ani ami sa ibabaw nga bahin guys sa bungtod guys, kay Mambilin, pas Mambilin gauna oh. Muti ang paya guys to unahan. Si Mambilin ang gabaklay padung diadto. Gipahinluan niya giyang lagkaw guys. Ato makita ron. Miabot si Mambilin guys, gada og snack sila na. Atong makita guys. Oh. Baklaras Mambilin pa doon sa ibabaw guys, kay wa na maabot ang motor. Kaya gana ko ani sila. Gada man na sila mga baon. Bento. Nas ibabos bungtod. Uso naman na. Uso na nang magdaog. Tent anong bungtod. Duwa ko matay. Dulo man, ka man. Gadate na. Gadate na, dili na angay adtuon. Hoy, trespassing mo ha.
Ha? Pag abot na mo guys, wa na si Bert. Nahinabo na namo pero nahinay ka na mambilin, di nitungas na lang man mi. Kay sayo man nahuman guys. Mo nang giubanan lang po naman si mambilin diri sa ibabaw nga bahin sa bungtod. O iyang nakita lagi ang nay ng gidit sa ibabaw. Ikumidyahan ko niya paduolong ko dito. Wa ko musugot kay guys kay confidential man na. Layo po kayo to sa ibabaw. Kasagaran ko ding dapita guys, daghan kay mag-date. Magdadaog 10. Panampos gabian ni guys, maluko puno ni ani matud pa nila og standby. Pasensya na mo guys, ug marelingaw ako karong hapon na guys. Bye-bye.